Hello guys, nizere ko meze neza ndabahaye niba cyane mwamaze barana muri saherereye. This is Chanceline Star Hotel TV isanzwe. Murabizi iyo ikipe zatinza kubana idufashe hirya no hino ariko iyo ducije mu biganiro ntabwo muca nibaza ko ari ibintu kwiyadukije ariko ni mu yantu mbere yo gukora cyo kirimo kubera aho tukaganira Kitu kikubwa kwa jana watu shauri adufashe pia tumushimire pale example yangu muone pale mwana mtoto mwikoreko. Umunsi yetu bikuwe n'umucipe muremure kabisa. Eba urebo. Bibaza ku metero ziraga mu santimetero zi. Ariko batamuzi reka twidondore mbwa genda muzi Calao ni nani mazina menshi ndaje ko afite amazina arenga 2 ariko reka abibwire abidondore kugira ngo mumenye twese. Yeah, I go by the name Calao because made the mind, made the music, made the melody, aka Baby Rasta. Murasta tagira madre. Rasta ni ku mutima beshi nibaza yuko ntimuza baritwaza madre kugira ngo bitwe ngo barasta. Yeah. Murasta ni ku mutima mwavyo wese. Natwe dufite imitima y'abarasta. Sasa niyo mpamvu nababwira ati misi mikuru yose ni y'abarasta kubera ko turi abarasta mu mutwe cyane mu mutima simaka urufite direct. Hama Calao azwi aka Baby Rasta. Kubera iki ayo mazina bagira yakura hehe byaje gute abatakusanga ukora ibiki? Jewe cyambere umuririmbyi hanyuma amazina yose arakurikirana Calao beshi bagiye kurondera ibintu harusheshe mubona icari cyo hanyuma Calao ndabizi ni byose ni nyoni y'amateka sana kandi nararirimba nayo hanyuma nko afite midi mind midi melody midi music umva ibyo bintu byinshi amamelody menshi kimwishi ibintu bijyanye Baby Rasta nawe urumva n'umwana wo murasta ko Baby umwana hanyuma Rasta umwana kandi abaririmbyi tuba tumeze nk'abana kubera ibintu byose birikora kuko turi kwisha tuba tugenda ko abari impano gusa wese ndakuvimbira umunsi ariko shatse uranyinyurana tu Calao ndayizi kabisa nizeririmba zimeze nk'amaperoke Calao umubumvyi arabumva cyangwa umurinzi akaririmba mwe akavuga ati iyi nkono vraiment top cyane umuntu ashobora kuba afite n'inzu akavuga ati iyi chambre vraiment ni bien afite impuzu akagabuto vraiment ni cool shishizemo akantu ubwo tugiye vraiment mu tuntu twanje akakantu vraiment oya urashaka kuba je nisanze ko ari yonyine no urafite izindi zose kandi ugiye kugira aje muri studio indirimbo isohoke sorry kugira indirimbo isohoke aba yamaze kubona indirimbo vraiment itonyandika amateka je namaze kuyizira ndayisohoye mugabo hari igihe usohoka uvuga ati vraiment ni smart yasereka ikoresha kubera akantu vraiment ni smart ni auto okay I say one for my baby love. Yeah, baby come closer, my baby love. Yeah, mwana muto nyegera ngumye ni wewe shaka. Hey, oya teri ntambwe imwe yindi nanju zotusanga. Please come on ndaguhekea zose. Come on nanje fisa kajosh. Let me take it to my baby, slow down. Come on, shake it till your body go down. Ahu hakaze ni hombari's wife. Baby, you Johnny Oja. Yeah, baby, me a lucky, oh jiggy, yeah. Baby, I lucky, oh jiggy. Jifanye ka una rotate, oh biggie, yeah. Una rotate, oh biggie. My Angela rotate, oh jiggy. Eka nta kimondo ni group ariko umvise Calao woyikenera iyo ndirimbo isanga he kuri YouTube yanje ni Calao wandika C na A na L ndende na A O naho cyandika ati Angela by Calao ndayibona nka ndayinovo gatanu kikagenzi ka Calao bazi kintu ndabwira kamasiko eka ndamushira nse parenthèse uwo muntu twize kwa ikiganiro yawe muririmbyi ani ndicombeza mugabo wamubaza iki kintu gisigura iki zero mugabo we nabibonye burya siniko ndakoza byinshi kubera ukava nkubita hasi nabivuze ariko Calao ari kwita so community TV sikuvuga ati twamuzanye kome umuririmbyi kwizo ndirimbo ziwe ariko arafise kuvuga nawe ariko gukora so community
bafatikanije na Belson Singer Music hana Ben Music Belson Singer wala ya igikorwa mara gikoze cyaragiye hanze abantu barabaye proud bamwe muri tafisa ama feedback y'igikorwa cyakozwe kindi bihagiza ishira hamwe mbega Calao nizere bon uri mushirikisha Belson mara gize featuring ari gushirikira okay amaze kugutora ati nyabona Calao ndazi mpamvu yaratoye kandi hari impamvu ahubwo ati Calao nshaka ko dukora kino gikorwa wavyakiriye nabyakiriye neza bisanzwe nkuko Belson ni muvandimwe wanje nta kintu cyo haba simbe ndi hafi yiwe canke nta kintu rero akora ngo nkaba ari hafi yanjye iyo anyituye akavuga ati Calao harakenewe yuko nawe uhaba numva ndabikorana ubangutsi nko bikoreye mwene wacu yesa tumwite grand frère canke petit frère turi nk'amahasi ni wari akagantu k'agatego gusa nawe yashenda muri amahasa iyo tugiye gushyiramo ubusumbasumbane kenshi babifata abandi bantu babifata mu nzira zitandukanye abarundi baragoye urumva umufumo w'amahasa basi kandi umuhinga hingurwa n'ubundi ko bivuga abarundi agiye ashaka kwitamwa akantu gasanga cyangwa bwa batipe ntibari seri umva araguhamagaye murakoze mbega turabizi no bavuga ati mbese nkino kumugariye burya CD saba kanoti cyane bavuga ati jewe nyene kome mahasa yiwanje ihasa ryanje wala kome ihasa ryanje yerekanye n'inkore n'icaboneka bizobwira cyane n'icyaboneka bizobwira wabifashe muri ekari jewe icambere nabifata mu nzira nabifatamo ico nzi nuko nzi umuririmbyi iyo ahamagawe mu gikorwa cyo kuririmba nibaza yuko aba ari ikintu kiza kumuzanira oveni kubera kuko umuririmbyi nta kindi kintu agenda ko nta wundi mutahagenda ko ataragahogo rero iyo abantu bamuhamagaye no kuvuga yuko bifuze ko kagahogo kiwe kagira inyungu muri ico gihe turafise hino ko tubiyaga n'uwumpamagaye bivanye n'ubucuti dufitaniye je nka Belson ampamagaye arashobora kumbwira ati je shaka ufashe birashobora kuba ari ibintu ari by'amahera shaka ufashe nihagira ikiboneka banzi yuko nawe nta buryarya bifisemo kuko nta buryarya ihasa ry'iwe ego nakarebo se n'abaranza kandi muratarangwa no gushira ikintu urukundo gushira ikintu ahabona atari ndovuga ngo waceja no hejuru bitagira igifuri bitagira igifuri n'ibyo ya nk'ikibazo cy'amatsiko Belson aragarutse canke n'uwundi wari yarone Belson ni kuvuga umunyanishyira hamwe taraso kumisi aragira ati je nkeneye Calao tuvugane face to face canke nkeneye tuvugane ku telefone ndamwikiye waciwe wokwemera cyangwa ubanza kubwira Belson je ndahari kubera ko Belson bize guca kuri Belson umenya kimenga baye ujejwe ibintu byaje Belson arafite ibintu byiwe ku gatwe kiwe nanje ndafite ku gatwe kanje nibaza yuko ushatse gukorana n'umuntu ni nkuko nawe atanteguje kugira akorane na tafisi ko community nibaza yuko ntibyo no nashobora kumusaba impanuro mugabo wose no mugira ngo cyangwa kumubwira ati dufashanye nkuko dufashanye numva sanze ndamukeneye nanje nkavuga ati dufashe twakundi dufashanye je mba ndahari vraiment umva nta kindi njejwe gukorera abakunda impano y'umuziki nizo umusangiza bitwe kuhaba kugira ngo umusangiza ibintu tugiye gushamo beef nenga kubera wewe noye n'abandi baronke bashikirwe baje kubera nk'ubu wewe dufate nk'ubu akurondeye wacume ngo banza kugira Belson kugira ngo Belson ntave aza yibaza ngo wamupeti na mujya mige mu none ngo aje ko nkubitaga papa je mu isango twizera ko bitoba kandi barasabe banaho ndabibona kiaza kugirisha ari umuntu ngo yaratera imbere no mwene wanyateye imbere nkuko mamura amahasa amaze gutera imbere ubundi kintu agomba kuvuga ubundi umuririmbyi mu bisanzwe umuririmbyi bamuzi ko ubwenge batara ko ari umuntu w'ubwenge kubera ibyo bintu ni ibintu bishoboye bake rero umuririmbyi bwa bwenge bwe ategerezwa kubugaragaza no mu bikorwa byiwe ndashobora kuza mu kintu mfise target atari yo kuvuga ngo amafaranga
nkuko basi dufate nka persone nibaza ko mwamumenye yaje ngaha niko kugira ngo yarose inzira nawe yo gukora kubera kuko ni igihe twaza ngaha twaje gushigikira umuvandimwe n'akazi ko byagenze hanyuma birafata inzira na persone arabona uko yoronka ibiharage nanjye ndashobora kuba mw'iyi nzira nyene yampamagaye persone kandi urumva ni ikintu kiba gishimishije bwabo nico gituma na persone nkomeza kumushimira natuba yampaye amafaranga birashobora guca mw'iyi nzira nanjye umuntu akavuga ati Calao ndamukenera umubonye arasimana ya kandi nicyo twabwira Republique n'abanyose zo dukwikena twe nta muntu ukoresha bon sikuvuga ko tuba twagukoresha cyangwa ngo dukeneye ngo dutore ikintu no mugabo muri tujya dukena n'ibyo dufite kavuga tuti nimbaraga sabuni genda kagure nimba idefasi mayifate nimbaraga ari umuti w'ikirato kubera wagize urugendo ugenda ugure si ibintu byahatari mu ngabo twavuga tuti uko biri kose uwo muntu nawe iminwe inyurana niko abari hafi mugaza yuko mubona bashingiye na jeno bashingiye nayo naho ataka umuntu mvuga ati muramaze kunkorera kinini hiya nawe ndumva bidogera ngo umuntu mukoresha gusa ari uwidoze nawe nuko badatahura kugira ngo ibyo arimo cyangwa kudatahura ukuntu ari kubikora ni ibintu nk'ibyo nyene kudatahura gusa yes tugaruke gatonya tunasozera murasta tubazi mu mujyo wa rege kubera iki Calao twamwumvise unenga ni arangiye cyane jewe kubera ko nzi yuko kuba rasta ntibikubuza kugira urukundo ntibikubuza gukora ikindi kintu cyose iyo kiri mu nzira nziza kitonona ubuzima bwawe cyangwa ubw'abandi urarekuriwe kugikora hanyuma kuririmba rege n'umudiho ubu mu midiho myinshi igize umuziki nishwa rero mba umuziki kuririmba ati je ndirimbo y'umudiho iyo nishwa y'umuntu ko no muri rege je ndaza abaririmbyi barimba amarege benshi n'abarakitube n'abakofari bari indirimbo z'urukundo bari gushyira mu marege rege n'umudiho ariko umuziki ahanini yanugitwe n'umudiho mugani wa Eric Prega n'abarasta barahurira abantu bose barahurira ya ikibazo twanyuma tugenda tunasozera nikiye kintu cyatumye Calao yinjira mu muziki cyatumye ninjira mu muziki nuvuga ko ubwa mbere je nasanze nisanzemo kubera kuko jewe ahanini ndakunda kubivuga nabiterangira abavyeyi barabishizemo inkunga bamaze kumbona mu bwana bwanje ngana nk'akakana nicyo gituma nitwaje akana jewe kuko ndazi yuko ibintu biva mu bwana ngana nk'akakana je nakunda ibintu by'umuziki bose abavyeyi baravuga ati uyu mwana ibintu birashobora kuba tala yiwe hanyuma haraba igihe mama wanje yarigeze kugurira ivyuma abantu nyene muri province iwacu hanyuma bagira band hanyuma arasaba yuko noza ndaja kuri backing cyane umva bya bintu biteye bikura biguma bikura ndi umwana niga nko mu wa kane numva aho hantu mvuga ati iki kintu umuntu muvyo yashigikiye muri vraiment nawe nyine arifuza ko giseruka cyane avuga ati fonda giserura rero usanga birangombye nakabavuga ngo wana bakora abantu urumva ko famille yabazi barabishyize mu ruhande mbega Calao nibyo yiyumvira nk'ugenda ashobora kubavuga ati ndashobora kwiyumvira mu muziki njyana ndashobora kwiyumvira mu muziki ndiko ndatembera ndashobora kwiyumvira mu byeke muziki ndiko byinshi Calao nibyo yiyumvira jewe umuziki iyo hageze ko ndawukora ahubwo ndeka kwiyumvira mu bintu byose jewe umwanya wose ndashobora kwiyumvira ku muziki nahagarika ibintu byose avuga ati niyumvira ku muziki rero je singira umwanya n'ubu nyene nisambuza ati ibintu byose ndabikashije niyumvira ku muziki gusa ca ndawukora kandi nkashakora mwiza sinovuga ngo je ngo ntange ikiringo ngo yaye ngo ejo ngo noba ndi muri mudu ngo cyane umusigi muri mudu urayizana aho bivanye nuko ikintu ari ikiwawe ukavuga ati ubu rero ni nka kujya umunyeshuri avuga ati ubu ndahiga ibintu byose ngira ntangure kubosa ntabyo uvuga ngo ejo ngo mu gitondo nzokwiga ngo cyane oya aravuga ati jewe bivanye nuko ikintu ari cyo wanje iyi saha rero ndagitangura nta kindi kintu kigiye kumbuza ikiye rero umuziki jewe mvuze ni ndawutanguye nta kindi kintu nshobora kumbuza ngomeze gute mu mutwe yamenye kuma ndirimba ico nyene kiriko kirambuza amahoro turetse umuziki igihe Calao kindi ikindi kintu nkunda keretse umuziki ndakunda gutwega
nibyo abantu bakunda n'abantu barakunda kubimbwira ko nta mwanya wera. Calao iyo yashavuye ni ikintu akora kugira ngo ishavure imeze. Iyo nashavuye jewe ndaririmba ndirimba iryo shapure yashobora rikagenda. Calao yoba aja kuri stade Calao ngiye kureka akana iyegiye Real Madrid gutwara igikombe cy'Igihugu. Real Madrid iheruka gutwara Champions League nyuma ya Champions League yatwaye Coupe de l'UEFA uvuga igikombe gihuza atwaye Europa League na Champions League. Yes, Calao reka tugushimye cyane. Merci beaucoup, nawe ndabashimiye abakunzi ba Taxis Hope Ministry. Turi ngaha twahagendeye n'umunsi, karibu n'abandi bifuza nk'uburaro bifuza gufatwa neza, avuga ati je ndara ahantu hafite umutekano hameze neza ari klima ya bien, nibaza ko boshika ngaha nyene mu Kinama muri Gitega kuri 11 nimero 60. Karibu ashabazi bose, natwe urana turahatemberera cyane, turakunda kubera twarashimye hameze neza rwose. Ndashimiye na Tarsisi nyene ukiwe nyene ata ingingo yo kuvuga ati jewe ngira nkorane n'aba bantu kugira ngo nabo babeho mbeho nabo babeho. Ibintu vyiza rwose kandi nkumva duhaye n'ikindi gobana n'umuntu cyane rwose. Reka tugushimire cyane Calao, urakoze cyane ku bibazo byawe twishura cyane ku bindi byose biraterera. Dushimire n'abakunzi ba Taxis Hope Ministry tunyamenye ibitaramo mu bindi biganiro bizokurikira. Bakunze cyane atana